sou raspado da raspada. O abuelo, dois. A mãe todos, 5 mais. Hola, soy Teresa, abuela de Cariño. Chámame Teresa de Costureira de Beis, que é o autor de Eu sou Rosalía de Pinedo. Eu sou Rona. É vivo em Nearne, pero nasci no campo de recursos. Eu estou criado já Hola, buenos días. Eu sou Luceta Cosillas, filha de Demetrio, e lutam por ser Demetrio, por ser Cristo. Estou aqui com a minha neta, que vai interessar. Bueno, miña neta, son daqui a Conflito, e veño aquí a acompañar, que decimos... Hola, eu sou Mercedes, de Isidro, e estou aqui com o meu neto, o Luca, e com o Madrid. Hola, eu sou Maritúnes e estou aqui cos fillos de miña prima Marta. Eu sou a abuela de Raúl, vivo na Edita, na parte de Portugués, e sinto moi orgullosa do neto que teño. Eu sou Julia, estou como neto de Breogán. Eu sou Julia do Penedo, mas conocida por Julia do Penedo, porque a miña casa é a casa do Penedo. Hola, sou Marilina, de Raimundo, e só estou aqui con a miña neta Valeria. Eu sou a abuela de Carmen, e xa conocí a manuja de cachorro. Estou aqui con a miña neta Carmen. Eu sou da parroquia de Anos, dos Anos, da Casa da Roxa. Mais? Eu sou a Estrela, a abuela do Pescado, e sou da Nacional da Parada, sou da Casa de Felipe da Parada. Eu chamo Ricardo, vivo na Carvalha, sou da padaria da Carvalha, tenho 80 anos. És um professor retos. Eu sou a abuela, Lita, e da panadería. Hola, soy Marisol, o Marisol de Canosa, conocida como Marisol de Canosa. Eu sou a abuela da Matilde. Son Teresa, son conocida como Teresa de Mourinho, Teresa de Mourinho, estou com os meus netos. Hola, eu sou Maurita, e chamaba Maurita de Picoto. Como era a tua escola quando eras pequeno? A minha escola, quando era pequeno, íbamos, quando eu saí da escola, éramos 111. Mitanenos, mais ou menos mitanenos. É com uma professora. Os pequeninos estavam sentados no mequinho e os outros estávamos de 2 em 2 num pupitre. Escrevia-se com a pluma. A mãe ficou pizarrinho, não sabe? Pois a miña escola, cando eu era pequena, era así unha casa normal, unhas casas antiguas, que se ven agora. Había así unhas escaleiras para subir, así uns pouco piso. Cando chegábamos a escola, buenos días, señorita. E a maestra contestaba. Era toda unha escola de nenas. Eu xerei na escola. Abuela, como era a tua escola antes? A minha escola era uma escola pequena. Tínhamos, a melhor era pequena, mas agora éramos 20 rapazes. A professora, quando não me entrava lá, eu corria e eu assim. Eu parei quase com uma coisa. Eu não conheço para não sei jogar, falar essas coisas. Para que poderia avaliar. Havia uma que era uma professora muito boa, para não ver, mas para rapazes. Rapazes não queria, mas não queria rapazes. Toda a rapazes da minha lá, sabiam todos espalhados, porque tinha uma professora muito boa para Por vir ao meu colo, fui aqui. Eu também vim aqui ao colo. Quando eu nasci, aos 14 anos. Por parte do ordenador não funcionava, não sabia o ordenador não funcionava. Cantos rapazes que iam à tua escola? Ai, muitos, são 30 ou 40, pelo menos,
rapazes e rapazas. E había moitos na escola. Nenos, había os que había no pueblo, os que pertenecíamos ás familias de Neana, pues estábamos todos, desde o máis pequeno ao máis grande. Non había para pequeno nin para maiores, éramos todos. Mas a escola mixta, que eran nenos e nenas, éramos 70 os da parroquia. Os que había na parroquia, os 70 había, Pegábamos ás 10, salíamos a 1, volvíamos a entrar ás 3 da tarde, salíamos ás 5 da tarde. E tiñamos un recreo. Non se podía falar gallego para nada. Dicía, non, aí tedes que aprender, depois vais a Coruña, non sabía que dir unha cosa, non? Hai que falar español, non castellano. Bueno, cando o papá podía, dábanos unhas clases de privado, que daban un señor que daba clases de privado en línea, e íbamos ás noite, era privado. E aprendí, porque eu que empecé a ter 10, 12 niños, xa me hacía traballar, mamá todo o día por monte, así, o máis fuerte. Temos que ir 2 kilómetros. Era unha escola solo de nenas, pero a miña profesora, doña Fina, pois si, ela diría a miña, A miña era no Ayuntamiento de Vimianzo. Era papá, aquí, a Pedro de Bueno, dijo, aquí no Ayuntamiento da Cámara. Que se conocía como era a súa, e depois a dicho como era a miña. Eu, às 9, empezávamos a escola, às 11 salíamos ao recreio, dávamos um vaso de leite, a mais dávamos queijo. Depois da aula, marchávamos para casa, comer. E à tarde já ia a minha irmã à escola, minha igreja. Se ia um, não ia o outro. Um pela manhã, outro pela tarde, porque depois havia que trabalhar na A casa. miña, sí, que nunca nos quitaron de ir á escola. Íbamos pola mañá e pola tarde. Como eran os mestres? Os mestres, eu recordo a miña Josefina, pois era moi seria. Claro que eran outros tempos, outra maneira de gobernar, había outras, era ditadura, entón a mestra, pois, que tiñamos moita educación, moito respeto. Nós non podíamos entrar na clase sin decirle buenos días, como está usted? Íamos dicir en castellano, que era para castellano. Buenos días, como está usted? Se non me decías que está foras castigado. Eu nunca me castigado porque se non quería dixen sempre. E cando marchaban, se eu polas greleiras, correndo todos, tíamos que decir, usted lo pase bien. E todos os nenos tiñan que decir esa palabra, usted lo pase bien. Iban todos nesa escola. Todo non iban, porque moitos que facían falta, os pais quedaban con eles para traballarnos. Era o menos horario do autor. O sea, non íbamos toda a semana. A mellor íbamos lunes, martes, miércoles a jueves a estábamos na casa. Non se podía ir todos os días, que había que traballar. Diferente de agora. Todos os nenos non iban, porque un día que facían falta na casa, xa non podían ir. Se podían ir as vacas, ou podían ir plantar, ou calquera cousa desas, xa non iban na escola. Por muitas veces, cando o mestre daba moitas palizas, un día que pensaba que xa había palizas que plantaban unha cousa, que estaban abusadas do monte tamén, se podía. Uns dependía dos pais. Uns tiñan máis arte de enseñar, e outros menos. Eu fui só unha vez a tarde porque chovía moito. Senón, a tarde tiña que ir traballar. Estaban escolarizados, todos, pero despois había moitas veces que non podían ir á escola porque tiñan que ir a súa casa, tiñan que axudar os animales, cando había que dar unha patatas, o millo, o trigo. Muitas veces tiñamos que quedar na casa para axudar. Non, eu creo que a mitad dos días quedaba. Porque se era, por exemplo, o mes de maio, que había que plantar o millo, e quedaba, e tiñen que ir a ajudar os pais bueno, eu non iba por a tarde. Mira cantos irmáns, eu era a segunda das maiores. E todos os meus irmáns eran pequeniños, pero sempre o único por a tarde. Pero a mí non me gustaba, porque a tarde era unha realidade, se a mí xa non me gustaba. Cando chovía, iba por a tarde. E a escola cando chovía.
senão tinha que ir ao monte a juntar carolas das Olimpíadas para fazer carvão. Com o meu papá, porque era fareiro. Pero a escola solamente a meio-dia. Aprendi a comer o nome, a fumar, a multiplicar um pouquinho. E depois venha a trabalhar no copo. Essa foi a minha escola. Sim. Eu disse que nós somos a escola. Não ficava de trabalhar com abacas. Eu ia chamar abacas. Depois eu ia ir para o sorvete, o mundo. Sim, não digo muito, eu ia para os outros dias. Não sei, e a minha seria de ano e de tudo. E as irmãs ali foram para tudo. Não, porque aquela era o que ia trabalhar para comer. Estava comendo para passar. Se para passar, eu pensei tanto porta. Como íamos vestidos? Íbamos com roupinhas nas pobres casas. Com roupinhas nos pés, os caminhos não podiam comprar sapatos. Já me viram muitos, pero com roupinhos amarrados. Os que eram para bailar com roupinhas. A nada mais, íbamos mal postinhos, bem contentes. Antes tinhas que ter uma roupa uma semana inteira. Tipo como se podíamos ir à escola de porque mamá, porque não era limpia, pero não queria. Então, aquela roupa tinha que estar para a semana. Depois tinha de ir à missa. Não havia mais. Sim. Não havia mais. Eu vestido com pantalão, assim peguei. Complemento aqui com um color. Eu traído uma sapatilha do sol. Sabe o que é o sol? Uma sapatilha do sol. Uma capuchinha, estava com uma orelha, eu fui para eu não havia outra coisa. Falamos de que nós íbamos limpios, se não estava planchada, punha-me assim planchada. Teníamos que aprender. As meninas, pois ou jogávamos ao escondite, ou jogávamos a roda, ou jogávamos a aula. Eu, quando era bastante pequena, não sei se era por inverno, que nos traíam leite em polvo, e a mestra botava esse leite em polvo numa papeleta, e no recreio, depois tínhamos um vaso de leite, que às vezes queimava grandeixas, tínhamos um vaso quente de leite. Não tínhamos serviços, tínhamos que ir lá fora, o leite que havia ali que já estaria abonado de peixes. Éramos todas nenas. Na minha escola que deu, éramos todas nenas, não havia nenos. Nenos estavam noutra escola um pouquinho maior. Sim, aqui era recreio. Que fazia-se? Chamávamos a perica. Aí eu escondi. Escondi-se atrás da caixa. Era chocolate. Porque fazíamos na casa. A jogávamos ali, e os sons do meu ali. Escondiam-se os nenos, as nenas, escondiam-se. Agora um tatari, agora um tatará, era encontrado. Pero a neném marchava do outro lado, e eu tatari, tatari, agora eu tatará. A mariola, a corda, sim, cantar a corda, o trumbo, o pio, mas não chamava muito trumbo. Eram as coisas que havia. As casinhas, as tirabalas, fazíamos bonecas com os paus, apanhamos nos trapos. É assim. As casinhas com ganchos de telha, copas que havia que rompiam velhas. Picavam ao redor das casas, porque a escola estava no meio das casas. Roçávamos uns atrás dos outros, campilhavam uns no outro. Pero había día, a profesora, fixaba tamén.
xa era mellor. Pero baixaba e tiñamos que facer un pouco de ejercicio, que era andaba, que era poñernos a facer un poco de pino, unha parede que había, íamos así, as pernas altas para na parede, e ese ejercicio que nos mandaba a facer. Aparte que tiñamos que fazer todos os días un pouquinho de baño regional. Eso era como vida toda. Xogábamos a piricas, xogábamos os arrochos, xogábamos a facer películas, as casinhas, pues unha película que se salga vemos na tele, e despois la reproducían lá. Moita xente di que a nosa edade os profesores se quejaban. Se non pagaba. Estábamos aquí sentados, o profesor estaba lá, e tiña unha vara desde lá, era tan alta non se levantar, e pum, desde lá, cando vía que non estábamos atentos ao que estábamos mandando, estás, antes de derivado aquí. Pois que a mestra, había alguma que ponía o cucú en riba das súas rodillas, fasca no cucú. E outras veces estiraba as mans riba da mesa con unha rana encima das mans, aí por riba, zaupaba. E tiñamos a muller... Sí, alguna vez castigaban. Xa non me acordo, o castigo era poñernos de rodillas. Cando se hacía unha cousa mala, a mí nunca me tocou, porque eu era ter humillada, e eu ahora me digo. Había un chico que era sobrino da mestra, estaba seguindo falando na rama. A mestra estaba seguindo, e eles non paraban de falar. E non vía de todo o momento que estaba falando. Despois falaron máis aquele día, por menos non falaron máis. Pois forzábamos, por exemplo, eu que era de falar os que tiraban de pé muitas veces, porque non se tirar 100 veces ou 200 veces que non casi non ten falar. Canso para cada un que seguía, pero avisar, xa o poñen de rodillas no momento. E cando era moi grave, expulsaba. A miña mestra, que tiña un pau así máis ou menos, nos detrás, pegada como é. E pero na clase non lle podíamos nunca dicir aos pais que castigou na mestra, porque se lle dicíamos que nos castigara ou que nos dera o pau, levábamos outra tunda moito máis grande. Pudieron facer a pareja. Estaban castigados de pé, e a favor que conseguir ver a reina da pareja, se de pé, non podía girar ni nada. Estaba así, con a cara así hacia a pareja. Sin voltear temos que dixer a profesora. Libres, suas redes, o ali, havia alguma coisa que não mal, ou mandava de dinheiro nas mãos ali, mandava de hospital, ou tinha um braço de vídeo, era brilhava até aqui. Um braço de vídeo, era melhor que vídeo. E aí a mulher se preocupava que tinha uma casa que ele ia conhecer nada. Não, se não vamos para casa. Isso, não é uma hora brilho do mestre. Aí depois eu falava comigo. Eu vou escutar. O menino que se portava mal, o menino da tunda, ainda acaba por si, e mandava lavar ali no sobrigo, que tinha se que lavar ali, depois saiu para casa. A mí castigou unha vez, porque como era tan boa en matemáticas, fui por debaixo da mesa, e dixo, había hecho moi listo, papi. E puxo un problema, e que eran as 3 da tarde, non sabía que Cando nos portábamos ben. Unha varilla, tas, puñemos encima, tas. Por soportar, nada, mira. Cando chegábamos a casa, se me dicías, castigou o profe, ou a profe, e dicíamos na casa, pois agora na outra, por portar mal. Así, había tudo así. Dou unha vez que me has conseguido culpa ninguna.
coa vara na cabeza, que aquilo se quixaba que daba ao prato perfeito. E tardei, non sei canto tempo, non era o propio mestre, era o outro mestre. Non sei canto tempo pasei sin que falar. Bueno, poñemos a parede, a veces se faltaba unha escuadra de pizarrillos, sin un simple lápiz, xa nos daban paus as mans. Unha mestra que tuvemos, sí. Despois de moito que deu, nada, nunca me fixo eso. Pero castigado, sí, a parede. A parede unha hora inteira, se poder mirar. E se mirabas? Se mirábamos, a mellor que o castigo continuaba. En vez de unha hora e dúas. Non tiña nada que ver con o outro. Non, era o castigo máis grande era poñer os rodillas. E canto tempo estabas? Hasta que a mestra lle dara pan. Hasta que vía que tiñamos a cousa, como se diz? Hasta que víamos que tiñamos a condena cumplida. A condena cumplida, despois matámos e sentámonos no tallo, nun banco. Que tarefas facíamos na casa? Facíamos de todo, desde os 6 anos xa. Que ten os meus irmáns eran pequeniños, os collían no brazo. Tiña unha señora ali que me pilla por a tarde pasada e venía e a mamá dice, non, deja que esta niña coja a sus hermanos en el polo. Non ves como tiene as piernas torcidas? E quedaron as piernas torcidas, porque eu pilló sempre no polo. E despois tiñamos que recoller, éramos moitos irmáns, e todos tiñamos un traballo. Un recollía a leña, outro iba as verduras as vacas, outro tiña que sacar a agua do pozo, porque tiñamos así un pozo de rolar e que sacar. Outro iba coa vaca a que era o leite, para que dera máis por a orilla, todos tiñamos un traballo. Todos traballaron as leis, a tarde, os monte, que ainda me acordo que hai unha costa grande, aí arriba de todo, e unha vez no medio da costa virei para atrás, e que mesmo, como poderia ser de despida, se non morrería e ser o sitio. Na parte que temos un traballo de volver na casa, e depois, se había que estudiar algo, bueno, nos sempre nos guiaron para Mandaban a traer leña para a cociña, tampouco era un traballo moi importante, pero se quería seguir e tal, pois tiñas que facer ese traballo, ou ir máis grandiñas, a coches axudando máis, en cousas da terra, sabía que limpar a casa, facer recados, bueno, que os apuntos non terían ningún destes, a fotografiar 2 anos máis, pero teño ido a ponte facer un recado nunha bicicleta. Montaba na bicicleta e logo me mandaron a ponte. Trabalhar na missa da cozinha, carxar a auga da fonte, tínhamos que ir um candeiro era muito pequeno, estava limpo. Tínhamos que espelhar, carxar a auga da fonte, para cantar aos animais, que antes os animais eram mais pequenos. E desde para hora. Agora sim, os caras da cadeia, pai. Había que ir á fonte, carexar agua, para lavar os pratos, para se duchar, e ducháramos nunha bañeira, limpa de pé. E ali, a mamá, pois, pegaba-me ali, outra cousa. Despois, barríamos, porque hasta o suelo era de cemento. Cemento, suelo, non havia pequete, non havia bodegares. Eu fui moi afortunada porque non había animales e eu todos os días pero desde que fui sendo un pouco maior, como sabes que hai uns abuelos, entón tiña que xogar para casa, me levaba a lavar o río, como era, xogar aquí, xa me venía a lavar os pratos, e despois a abuela, túa, Miss, como sabes, cosía, e así que vivía a última grada que eu estaba, pois poñía a lavar os vestidos que había que feo, sobre dobras, e todo eso. Se non tinha nada que facer na escola, pois tiña que facer eso. Antes non era como ahora. Antes, se por nenas chegaban a casa, tiñan que facer cousas. Chegaban a casa. Non como ahora, que agora xogabas,
Pois é de tirar ela, para as vacas, apanhamos ela, também. Antes trabalhava muito, não é como agora. Puxar a canetinha ou a bolsa que temos com os livros, ir ou com as vacas, ou para a carreira, ou com as semanas, ou ir com as ovelhas, hasta cerca da noite. A seguir a bandeira, fazíamos desde primeiros. Por a noite. Por a noite. Por a noite, normalmente. A estudar? A estudar a noite também. Se não Nós, lavava. de manhã, primeiro que fazíamos, levar a minha abuela para sair na cama. Depois de sair, não. Era na casa também vivíamos iguais. Vivíamos abuelos. O abuelo seria, morreu muito novo. Morreu aos 50 anos. Que tarefas fazíamos na casa? Na casa íamos buscar vacas, íamos chamar as vacas para a siembra do trigo, do milho, das batatas, íamos chamar as vacas. Mas íamos depois raspar as vacas. Íamos a levar a comer no chão. Eu quando tinha 6 anos, trabalhava os animais. O pasto chamava-se ir largar a vaca, chamava vacas. Já. Depois, por uns anos, viemos para a panaderia. Então, eu, aos 12 anos, já ia comprar o pão desde a esta criança. Como aproveitavas o teu tempo livre? Como aproveitava, pues, estudiando, jugando muchas veces, entendía armar comida, pero bueno, nós sempre fomos para jogar. Bueno, quando estávamos todos, porque a nosa casa estaba ainda está, no centro do pueblo, un pueblo pequeno, Ures, que é. Chamávamos todos ali. Era daquela havia muitos rapazes, mais que há agora, muitos mais. E ali era o sítio de chuva. Bailávamos, vai a cafeteria que levava. Hacíamos un tronquinho, que se expliquei aquí como era, mandábamos los abuelos, un tronquinho, que tiñas así como se fuera do bracinho, e puxeran ese tronquinho, e que nos eu, igual a meter, que teníamos vestidinos, que teníamos e despois, facíamos todas as amigas para checar de bar, porque nos era, había unas botellas de Jerez, que creía que era un amarillo, para que no era para que no era Era para dar jogar a mariola, andar os roxos, non havia máis que ter un marido, porque primeiro que ter que eu, na nosa casa, fui a que todos os irmãos para lá. Ten ninguna, nin arrabio, nin cuarto de baño, nin nada. Xogar a mariola, que chaman así, na calle, con os outros, non había máis. Porque quer dicir que fui unha meravilla e tal. Nos 60 que teníamos televisión. Se iba a cartiña de noite, pois igual tiñan os veciños ver para a nosa casa de televisión, pero pois era unha verdade. Non tiñamos unha televisión, non tiñamos unha radio. Para ver unha radio tiñamos que ir a casa que tiña o meu que tiña. A diferencia non era pequena, non? Era moito diferente. Se tiveres de acordo, non sei, era o que había daquela, non tínhamos outra cousa. Pero se os de agora tiveran que meter os constantes, non sei, porque os de agora tendes moito vídeo. Non era como agora nós temos de todo. 20 pelotas, 20 bicicletas, não havia nada. Era muito, partíamos contas. Fazíamos com cordel, que tínhamos na casa, fazíamos par de chávenas para fazer a festa, falávamos com o amigo,
un cordello, non scherzo. Per stare un lugar. E no outro día, 81 anos, e depois un pouco máis. Se eu tuve a vida que teño hoxe, pois eu vou a saída, antes non sabía nadar, aprendi o de escribir da Alemania, que fixen a carne de conducir, ou de carne de conducir. Así que, fui aprendendo a non tiña que estar na vida. Como un día máis ou menos, pouco menos. Porque isto, o que volvo de cando eu era pequena, agora, madre mía, veña móvil, veña aquilo, traeche outra tabla, traeche, que sei. Antes, por exemplo, tienes que xogar para fora, eres peligroso, sin xoguetes. Tipo, collías o balón, ibas para fora, xogabas, ibas a Mariona, era unha maravilla, sabes? E agora teñen que sacar xoguetes, quen seguir os xoguetes. Un a un, 50.000 que ten, xa non. Tantos que ten, xa non ten. Do teatro, daquela companhia de teatro, ia correr uma, que queria namorar, eu já trabalhava por Coroca, num balde. Assim, uma vida de longe. Temos todo o tempo para a vida profunda. Nós não tínhamos nada. Agora somos milionários. Vimos a diferença da comunidade, vós sabem, nós, agora é sempre festa, é antes, não. É sempre festa porque a comida é muito boa, agora é antes, não havia mais que, sim, havia caldo quando quiseres, agora, quando meio. Ese é un recordo especial, sí, na clase. No, es que lo que tenemos especial, cuando nos empezaron a dividir, que yo aprendí en clase, y yo hacía las cuentas de todos los niños que me daban en las campos. Yo aquí iba a ser muy contenta en clase, primera. A mí sabía que me encantaba leer, siempre traía cosas para leer, en la que no nos compraban cuadros, no nos compraban nada de eso. Traía mi era, tinha de García de eso, para mí foi unha etapa preciosa. Eu, nas horas que naqueles tempos, o mestre, o asunto, dou un peso trepe, porque sou unha de era multiplicar, mas sou unha tabla de punta chicote. Te acordas que tinha esse bilhetinho que estava a foto hoxe? Do dia da tunda, a marca estudou, e non me dei máis a tabla. O máis bonito que teño é que no mes de maio vinha unha tarde, unhas cabeiras, e nós éramos palomitas. Cada palominha tiña o noso nome. O nome do meu, o do compañeiro, e se acertábamos na lección, así facíamos as cousas, a paloma subía. Pero o día siguiente, se non, baixaba a paloma de escaleira. Éramos 6 ou 7 escalones, íbamos subindo as esquinas de mañana, así. Pero a paloma era de verdade? Non, era palomita de papel. Pero o nombre era a palomita, Sí, es Eu teño unha chica que despois marchou para a Argentina, que era moi amiga mía, e ela quería que eu lle traía sempre, porque tiña unha tía moi que daba chocolate. Ela daba un chocolate para que eu lle dera un trasco, que eu levaba o pão, o ano que levaba eu, e que me cambiamos. Teu abuelo era marino mercante e pasaba meses, ao principio pasaba 6 meses navegando e 2 meses na facendo a casa. Viña xa eran os maiores, perdía o contacto con eles, non tiñamos teléfono para falar todos os días, nin internet, nin esas cosas. Cando chegaban as cartas, algunhas veces xa había un mes ou máis que as mandábamos. E estaba sempre moi longe. Fui a Inglaterra. Estudava para Vimos eso de migración por lado más tristes, pero a ver, en casa yo recuerdo que ella se ponía muchas cosas, ya se compró una Instagram que estaba arriba, recuerdo que se pusieron bloques de cocina, otras habitaciones.
xa se quitaba o que era antigo, xa viña os abuelos, estaban de formiga. Cal era o proceso para emigrar? O proceso era, o primeiro que tiñas que facer é o pasaporte. O pasaporte había que sacar penales. Penales tardaban por menos un mes ou dous, de vir en Madrid. Casi que se facía falta un ano para poder ter o pasaporte, e despois nós, desde que tiñamos o pasaporte, mandábamos unha fe de nacimiento a Suíza, a un conocido, e o conocido facíamos o contrato onde podía, ou no hospital, ou na construcción, ou así, ou nun restaurante. O mundo é moi bonito, pero tamén se pasa. Non sempre as cousas van a O máis difícil creo que foi o avión. Pero, bueno, a verdade é que aprendino pronto, agora xa non sei tanto como a pequena, aprendino porque eu traballaba con Suiza. Entón, eu tenía que falar en PC. Bueno, a anécdota que había, no principio, cando vas, te vas ao supermercado, que se coller carne, e ti pides para ti señales, porque ti non tens. Pois vas collendo entre camiños, e xa vas a poner moita carne. O que mellor nos pudo pasar foi ir para a Suíza. Sí, a migrar a Suíza. Ali aprendemos un pouco que sabemos, atudamos moito. Que aprendi que na súa vida hai que arranjar máis mellor para o meu judeiro. Sabes que é difícil. Que quere dicir? Pode ter unha vida livre, pode ser normal. Que foi o máis difícil para adaptar-se na vida en Suíza? Para mí o máis difícil foi o ter a família. Cando primeiro tiña meus pais, quedaron solos, depois máis adiante eu adaptei-me moi fácil porque estaba moito só. Abuelo, eu fui sentir graves. A onde foste? Pois andar nos barcos, porque un día con o irmán e outra manada de rapazos, a fomos no barco, fomos embarcar a Alemania, botei no barco, fui para o barco, e botei 28 meses sin ir a casa. Sí, o papá todo embarcado moitos anos, 25 ou 30 anos. Bueno, non sei, eu quedaba con meus irmáns, papá non viña, cando viña a casa non o conocíamos, porque tardaba a medio. Antes marchaba uma persona para Buenos Aires, marchaban muitos, era uma coisa muito rara. Horrível, não quero nem. Me acharam a minha irmã com 17 anos, que me pediu de ser em Buenos Aires. Bueno, aquilo era comerciante raro, não havia. E como os comunicábades quando marchaban para longe? Pois eu o que recordo de cando estaba na Argentina, recordo que pouquinho. De os irmáns de Suíza, o que recordo era cartas que mandaban a papá. Despois chegou o teléfono público. Era unha casa que hai aquí en Casa de Milagros, sabes calé, na librería de NASA. Pois aí había un teléfono público. E que facían? Que che mandaban un recado, que che ver a casa, ou que te vía, e dixen, mira, hoxe ás 6 vai te chamar, así era papá, vai dicir, pois hoxe ás 6, se va isto, baixe, que lle chama aos fillos de Suíza. A ti querías ir a Suíza? Quería ir, Pero non ibas porque emigraba. porque migraba para gatos. Non iba por outra cousa, iba por os gatos. Pero ti querías ir por visitar. Non, por visitar aquela non. Eu quería ir para ganar. Porque na casa éramos hermanas e era o necesario, non? Tus pais, como manexaron que estuvieran? Non lle gustou nada como pasamos. Parece que mandamos os primeiros cartos, xa lle gustaba máis, dicía que ganaba máis, quero os cartos aqui, quero minha avó e mais meu avô, mas minha avó é papai e mamãe. Querías facerse con eles? Volvería a ver mundo. Tiña lle máis respecto aos pais. Eu, na miña
miña vida que contestei mal, quando estaba na máis grande, pois o pai enfadas e igual e tal. Pero nunca lle contestei mal a meus pais, nin eu facía o que me mandaban, non era o que eu quería, era o que me decían. Non podía escoller, nin dicir o que era O meu tío avó foi a Cuba, e era máis profesor que quixeron roubar o idioma que dio en Cuba, pero non lle deixa. E despois escribiu un libro. E Neira Viles dixo que era un popleiro ruido. Todos os días na casa, vendia assim um quilo de pão, quando eu vou na feira, onde eu vendia para casa. Por isso eu vendia de pão. Íbamos para as Mores, lá enxertavam a contenedor de filhos, fazíamos contenedor. Sí. Cando eras pequeno, que comías? Ui, caldo de broma. Pero solo iso? Nada máis, porque non había o que vai agora. Nin picosís, nin pegadas que te fan chus de ti, nin patatas fritas tan porque se preparan agora aquí. Deixa a nena, que ten que andar moito, ela sola, e deixa estar, e onde está que en todo, ela ten todo preparado, está todo ben. E como eu quería que eu fora estudiar, ela dicía-me moi boa, e debía ir estudiar. Pero o papá dixo non, porque éramos moitos semanas. E como eran homens, dixo, os homens van a estudiar todos, as mulleres non. Porque as mulleres casas e terminan a terra. Mira, eu era a primeira. Depois de mí, houve 10. A tua tia Lola, para me pescar, é a mamãe, eu fui na casa. Eu tudo claro, todos. Hasta que me casei, aos 18 anos, chama da rei, para a mãe. Pai, venhamos no lado da vaca, na banheira da ruta. Na banheira da rua. E você é de oído. Oído. Minuído. Minuído. Então, papá, oído. Você sente. Se levávamos o pouco que había, se chovía, levávamos unha saquinha de capote, desas patacas de ouro, e non disfrutábamos como ahora igual da mellor que a Verdina. Isto era a vida de antes, a vida que tiñamos nós. Non é como colleches vos. Era bem distinta. Que conselho me daria para aproveitar a vida? Eu diria que, primeiro de todo, estudar. Para depois ser adepto. Jogar e jogar. Pero aproveitar o tempo, mas sim. Pois que me dediques a fazer cousas que te gustem, a divertirte, a xogar cos amigos, a facer cousas divertidas e a ser feliz. Porque ese tempo non o vas a recuperar nunca. Estudiar moito e ser moi inteligente. Como tú? Claro. Primeiro, estudiar, facer os deberes que che mandan a profesores. E despois, desde que ter os deberes feitos, pois ir para casa, xogar balón, a divertirte, ou tanto pasear o perro que temos, ou sempre portándote ben. Portándote ben é con moita educación coa xente ben. Pois que non aproveitedes, que non se perde o tempo así en xogar a maquinitas e todo iso. Está ben saber como funciona, porque no mundo que vivimos non queda máis remedio. Pero aproveitar o tempo moitos conocimientos, ler, en aprender. Pero que non chaman tantas consolas, o daría iso, as consolas e eses xogos que eu non entendo de van. Eu dei descarreterias un pouco. Ui, que hermosa niña. Que cheio de frio, todo tinha dentro. O milho, todo milho cara. Que mais queria? Que mais queria uma mãe? Que? Que mais queria? Diga. Que chegou para o
que trata aqui é todo mundo, que já trata, que se responde assim, mal, isso é o que eu quero repetir, a mais de todos. Vale? Vale. Pois isso. Os colchóns no pasado se facían con lanas de bella e a primeira vez que vos non lle vai se chama super duro. Sí, sí, pero eso ya, en fin, que no sé, se hacía un profesor de mí. O sea, lo que hacía es un cambio, pues, quitate que quitaba ese espíritu, quitaba ese espíritu, en vez de pues, días, como digo, En Inglaterra, los sentí encima de la cama y era de una semana. Me cobraban más que días do ano. ¿Te bañaste? ¿Si me bañé? Sí, te bañaste con los dientes. No, este no, cuando yo me tú quería decir. ¿Sí? Me jaló de frente, me jaló la profesora. Neka era a direita, se quiser. Así salíamos ao recreo, cando salíamos xogar e 10 minutos, sentíamos gritar a 4 kilómetros. E era disso abajo punto. Había xogos que non eran de facer, porque por aquí pasaban os coches, pasaba solo un que iba para baixo, cargado salindo. O coche que iba a minha motinha, no caminhozinho aquele, iban colocados 20 rapazes. Os que lhe cabiam. Xogávamos ao fundo, no meio da carretera. Mitad arriba, mitad baixo. Desde que temos fora a rapaza media hora antes porque non había as carreteras, había camiños. E que, sobre todo de inverno, viñan os rapazes fracos, mollaban todo o ar. Mas salíamos nós media hora antes. Tamén viñeron buscar, sin decirme nada, non pude facer isto, estaban reclamando con minhas irmãs, xa fixeron o graduado, xa fixeron o examen, o soltaba, e veñenme buscar, a porta da Villarinha, porta, que tuvo que ir a unha escuela, con 5 profesores, que máis son as piezas escritas sobre a Rosa Gómez, por o nombre. E aí me fixeron unha prova, a ver, porque tiene tanta inteligencia, e todavía está vivindo, o santo. Esa prova todavía vive, máis puntuada. E aí que a minha experimentación, porque a historia era moi diferente. Mas, a papo días, que quixera, mandarme, pero bueno, prefiro mandarme a cosa. É non consiste. Eu, precisamente, o primeiro dia que fui, quando acabou a escola, dixeram, alá, a recorrer. Falava maestra, falava castelhano, nós falávamos gallego só. A recorrer, eu non sabia que era. Hasta que despois unha veciña dixeme, a coller o libro, metelo na saqueta e marchar para casa. Porque non tiñamos maleta, non tiñamos cuchillo, non tiñamos nada. Pero podías falar gallego? Sí, era o que falávamos. Incluso, cando íbamos a Coruña, que eu venho ensinado no mollo, na Coruña había que falar de castelhano. En vez de agora, xa eles falan como a nós, da Coruña. Está bien. Eu aprendi a fazer plantas, depois fazia as coisas de todas. Agora, uma estampa com toda a coisa. Claro, porque tú ya llamas esto atrás, ¿no? É claro, é dentro. Depois, as matemáticas já não. Todas as caminhas que falam. Eu estava a multiplicar também era melhor para mim. Pero depois, o demais, nada. E da hora de média, que cheguei a aprender a fazer uma coisa de dividir, é tampouco fui capaz. Cheguei bem, perto, não me faz nada.
eu já está tudo dividido. Não. Que nada me tirou. Eu queria olhar as portas. Os senhores de por aqui gostam? Não, eu não. Aquela que pensa que é. De onde? De Ures. Eu não, o meu marido. De onde? Darnela. 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 Darnela é pequena. Bom, vamos lá. Quando ibas dar uma moto, antigamente, tinhas que estar, as portas saíam por meio. Ela estava de dentro e de fora, a porta de baixo estava sempre encerrada. Ahora, ¿qué prefieres? ¿Ser abuela o ser niña? Pues ahora yo quería ser niña porque ahora de aquí y ahora quería volver a ser niña. No puedes. Porque no puedo. Eso tú tienes que tener la máquina de tiempo de la niña. A ver si va a ser tu abuela y yo niña. Un piso come este. La tostrola che il guaglio non diciamo, guaglio quello che vuoi che affanno. Entonces se dio un pochettino perché stava tutto la cucina, e quando era la volta non si tutto. Io in pascolino. Vabbè. Divina la sua fede eu pensei que trancava aquela vaca que era nova, por isso fizer. Eu comecei a falar da boca do lado de cima. Eu só entendia por chorei. Tipo nada. Eu fui a primeira coisa que aprendi. Foi conotação. Típica, como tu era o conheço mais do que o tal. ¿Y te gustaba viajar? Sí, aún me gustaba. ¿A dónde irías? Pues a muchos sitios. Pero a donde me gustaría ir ahora era a Buenos Aires. ¿Por qué? Porque hay mucha gente conocida allá. Sí. No quieres ir a Hawái. A Hawái, caray. Pero no sé dónde está Hawái. No tampoco. Bueno, entonces, ¿sabes por qué quiero Hawái? Porque papá era así. ¿Lo pasabas bien? ¿Lo pasas? Claro, sí. Claro. Papá sí, porque papá tengo varias clases para ir pasando ahora. Desde que viñamos para este colegio, a veces tamén nos castigaban así un pouco, e salió por paseo. Estábamos acostumbrados a outro tipo de castigos, e iso parecíanos que de merenda. Que de merenda. Yes, I don't have my little sponsor today. Pero, meu niño, isto tamén o podías fazer na casa de comigo. Se me perguntar na casa, pois eu fiquei jeito todo. Pois que grazas por vir aquí ao colexio para facer o montaje. Muchas gracias. Estou aqui. Vuelve. Mais. Muchas gracias, abuela. Gracias, abuela, por nos dar este rato. Vamos a estar e todo bem.
Bueno, muchas gracias por compartir este Eu prefiro contar para que saibam que tes unha abuela, eu teño un neto moi bueno, moi formal, eu penso moito por mí, polos abuelos. Gracias por compartir estos momentos conmigo ahora. Gracias, eu quero que isto te recordes sempre, vale? Agora ser moi velhinha, que recordes que todo te recorre ben. Que sea un recordo bonito para sempre. Nada, gracias por mirar que estaba conmigo. Ou vos. Gracias por compartir os teus recuerdos. Sí. Pois eu encantaba, né? Cando tiña que ler, eu leio. Bueno, que gracias por vir aquí a controlar aquelas palavras que non son ben ditas, boas, xa sabes. E aquí estamos con que vos queirades, de acordo? Vale. E era o meu fachado. Gracias por venir aquí con nosotros, por compartir estos momentos. Voy a sentar. Hala, muy bien. Vamos, yo también. Vamos. Gracias por compartir conmigo esos momentos. Gracias, Salva. Pero hay carreteras que bailan despacio, colores que nunca podrás olvidar. Hay besos eternos que no se terminan y risas que nunca podrás comparar. Miles de animales de todas las formas, amigos que siempre te van a salvar. Un sol y una luna que nunca se olvidan que todo este mundo tiene que girar. Y en medio de todo yo sé que habrá un día en el que tu mano tendré que soltar. Y ya de reojo te intentaré cuidar. No sé si he hecho bien en traerte a este mundo